Kristo bakundwa umukama aho muri ku mpande zine z'isi. Tugire Kristo musangwa amahoro ya Yesu Kristo, ubwenge bwa mutima mwiranda, ubutwari, ubushobozi n'ubudahangarwa bukomoka ku butatu bwa n'Imana imwe rudende bibe muri twebwe ubwoko bw'Imana. Ndabahaye ikaze muri iri zamu risozera amazamu atari menshi cyane turonka ku munsi w'Imana, ariko ndabizi neza ko icyacumi cy'umunsi turagitanga mu nyigisho icyo ndakizi. None rero musangwe amahoro ya Kristo, musangwe ububasha bw'Imana, kugira ngo kuri iki gicaniro cy'inava tugiye gusozera mu izi nyigisho n'amasengesho byo kuri uyu munsi w'Imana bibyarira umusaruro ubuzima bwa twebwe ubwoko bw'Imana. Muri wowe urangije iyi ndwi ufise imyidodombo, ufise imibabaro, ufise agahinda, muri wowe usozereye iyi ndwi ufise inunu ku mutima, muri wowe wumva kumenga urasuzuguritse, muri wowe watawe iyi weekend uyimaze mugashaka kuyimara mu muryango, ubuzima bwawe ntacanga bufise. Buriya ndakwibwira ikintu kimwe ko no hanyuma ya zero Imana yacu irakora. Muri byaravuze ngo Imana yacu irakora cyane, ibyananiye abantu benshi ikora ibikomeye. No hanyuma ya zero irakora. Nagira amabwire ngo mwabahungu, mwabakobwa, mwabagabo, mwabagore, ndabizi ko hari abantu mufise imibabaro itandukanye, ariko imibabaro yanyu ntibatandukanye n'urukundo rw'Imana. Kuko iruhande y'ibihanamiye amarangamutima yawe aracariho Imana umurengezi, aracariho Imana umutabazi, aracariho Imana umushobora byose byose kandi byose. Iyo Mana niyo iducagurira intoranwa yacu kandi imeze neza, kandi n'inazo ryayo rigaragaza ko turi abakunzi bayo. Niko Zaburi ya 47 umurongo wa 5 havuga. Ubundi Imana iri hagati yacu ikora ibitangaza. Kubera iki? Niyo mwami w'isi yose ikwiye gucuranga. Iyo Mana yanyaguhora ku ngoma niyitugejeje kuri isa turi bazima. Ariko rero imbere yuko tuyisaba umugisha muri iri joro, imbere yuko tuyisaba umugisha muri ubuzima tubaye, imbere yuko tuyisaba umugwiza, mu nkundire ducishe bugufi imitima yacu, tuyisambe imbabazi ku byaha byose twakoze muri iyi minsi 53 tugiye gusozera iri muri umwaka wa 2026, kuko turinjira ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa kabiri. Mu nkundire tuyisaba imbabazi. Nuyisaba imbabazi nko kuyisaba imbabazi gute? Wibuke naho utujuje inshingano zawe, wibuka aho wagaragaje umutima w'ubugoryi, wibuka aho wagaragaje umutima w'ubugome. Ntiwitere ijeke, wiyegurire Imana. Wiyegurire Imana, kuko umugama nagahambaye ni wowe wenyine akwiye guhayagiza, kandi umutima uri mu buryarya n'umuhayagiza. Wisuzume, ntihagagire icyo witera kwijeke ngo n'akantu gatoya. Icyo wibwe, icyo ucatunganije, icyo wakoze nabi, ugisabe ko imbabazi. Kandi uyu ni umwanya mwiza.
ubundi Imana yacu iba mu gisagara c'imitima yacu iyitsiyoroye iyo yejejwe, kandi Imana yacu iba ku musozi wayo mweranda. Kandi nimutinye kubwira Imana intege nke zanyu, kuko ikiganza c'Umukama c'ukuryo nico conyene cuzuye ubutungane. Bibiliya avuga ngo umusozi Siyoni urahimba. Mwari mukwiye kureka imitima yanyu ikuzura urweza, ikuzura akanyamuneza. Mwari mukwiye kureka ubuzima bwanyu bukuzura n'Imana. Imana iguha umugisha wewe iyindwi utigeze uryajyanye Imana. Ntiwayimye mu byo yaguhaye, ntiwayikojeje isoni ngo wambare ubusa ku mugaragaro, ntiwayikojeje isoni ngo utukishe izina ryayo kubw'inyifato yawe. Nta mpamvu itogushingira, nta mpamvu itokwizera, nta mpamvu itoguha akazi, nta mpamvu itoguha umunezero, nta mpamvu itoguha ubuzima n'icyo ukunda. Bakunzi w'Umukama, ushobora kuba muri uyu mwanya wihebuye, ushobora kuba muri umwanya utunuye kandi impore ibigutunuje sibike. Iyi ndwi iheze uri mu kavuyo, iheze utonda muri senari, iheze uryajyanye kuby'ukuri bakwagiriza ikinyoma. Iyi ndwi wayinjiyemwo agasha, iyi ndwi wari uzi ko uzoyisabamwo imbanyi, none wagiye ubona amaregre yaje. Iyi ndwi wari uzi ko uzoyironkamwo visa byaraza, wari uzi ko uzoronka pasiporo byaraza. Iyi ndwi wayigwayemo, iyi ndwi n'ubu nyene ufise umusonga. Eragaye byagutuma widodomba birahari. Iyi ndwi itariki y'ukuriya yarigeze mugabo nugira n'ikingorongoro nunagira na keyi inkuru y'imini. Erega byagutuma widodomba birahari. Je mugabo sindabyitaye, hari icyo nitaye ko kintu kandi gifise akamaro. Kandi ishavu ry'Imana burya kenshi niryo riturigita. Nubona ibintu byawe byagiye kuyangara, ubuzima bwawe bwasobewe, agahinda kaje, imibabaro igashinga imizi mu buzima bwawe, ngomba ndakubwira ikintu kimwe: ntuzokwigere witerejeke. Zaburi ya 80:3 haravuga ngo Mukama, wewe wicaye hejuru y'abakerubini, nutamanzure imbere ya Efurayimu, Benyamini na Manase. Byura ubutwari bwawe usudukize. Mana nudufashe twigarure umucyo w'amaso yawe, nutamanzure tubone gukira. N'Abanyisirayeli n'urubyaro rwa Yakobo yendewe kuba Isirayeli. Efurayimu akomoka kuri Yosefu, Benyamini umuherezi wa Yakobo avukana na Yosefu, Manase avuka kuri Yosefu na Arisenati. Byura ubutwari bwawe, tamanzura imbere yacu. Iyo ubwira Imana ngo tamanzura imbere yanjye, birasigura ko hari ikindi kintu kiba cyatamanzuriye ku buzima bwawe, kandi icyo kindi kintu cyatamanzuriye ku buzima bwawe gishobora kuba kitoroheje ubuzima ubayemo. Reka mbabwire ba Kristo, sibyo? Munkunde mbabwire gatoya. Ubundi mwamye mu misha mwakiriye Eucharistia, sikesha abakristo bakishakana n'igikigongwe ku munsi w'Imana, kumurikira ikigongo tukirongera mu mukangiza, sikesha ariko biba buri ikintu gitsikamiye ubuzima bwawe, ni ikintu kiba cyaserutse imbere yawe, ahaje intambwe yawe, sikesha biba bikomoka inyuma.
n'ibikomoka inyuma birazunguruka bikanyaragasa bikadutanga imbere. Cyagera ushobora guhura n'umukunzi wawe muzokubakana urugo kigafunga ifire y'igikundiro kankirika bigakomera. Cyagera uzokura ubutunzi mbabwire ko tugiye kuba mu buzima uyobowe n'umwuka w'Imana. Muri indwi shasha tugiye gutangura indwi tutosozera mu kwezi kwa kabiri. Ku kwezi ni kwiteka 28. Umwaka ni 28 kandi turi tariki 24 22 kuvuga n'uyu munsi tuba turi kwa gatatu. Tuba turi kwa Levi. Tuba turi mu gihe kidasanzwe cyo gususumiza umwasi. Levi yasusumiza umwasi atabanje kuvuga ijambo nari. Kubw'igikorwa sogokuru Burayimu yari yarakoze. Mugabo byumvikana ko nawe sogokuru nimba yakoze ibyamanyanga nawe ususumizwa n'ishi y'ibitagaragara. Tuzabyuka turatandukira tuva muri cyagiye cyo kwa Simeon. Bamwe bategereza kwikorera imiruho amafardo yabo kugira ngo ubuzima bwabo bugire icyerekezo kandi ingo zabo zituze cyane zitekana. Byaserutse imbere yabo bigatangira byaserutse imbere yabo byaserutse imbere yabo bwira Imana uti tamanzurira hehe tamanzurira mu mutima wanje utamanzurire mu muryango wanje ubuseruko buheri wawe ku murima wa Edeni Imana yasizemo Adamu na Eva bwari ubuseruko ngo uterutse mu buseruko. Bwira Imana uti ubuseruko bwawe buheri wanje kandi biremera birashoboka. Bwira Imana uti ubuseruko bwawe buheri wanje. Imana ije kurema ikintu gishasha. Iyi ndwi isanzera ku kwezi ntukayifate muneneye ntuzoyijyaganye n'Imana. Ndetse two muri uyu muvukano kuri iki gicaniro cya studio restaurant Komera Kristo ni muzima ku munsi wa gatatu tuzogitanguramwo imishi 21 yo gusaba iki kumenywa n'Imana, kuzura n'Imana, kunywana n'Imana. Izo itariki 25 ku munsi wa gatatu menye ushika itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu kuko zoba turumije iminsi imyaka 3 iki gicaniro gitanguye. Ariko rero mubwire ngagize imubwire ngagize uwo muntu ubuzima kuri twebwe ni wo murima wo mu buseruko Imana ishaka, kuko nuba wewe ukabuharanira umuntu ubuzima utabuhiga mu bandi ahubwo uhiga ko abandi babukuronka, Imana irakwizera kandi ikakwishimira. Ngo dufashe twigarure, dufashe twigarure, Mukama dufashe twigarure, Yezu dufashe twigarure, Mutima Mweranda dufashe twigarure. Iri jambo dufashe twigarure ni inanda ni integuza y'umugisha w'Imana ku buzima bwacu. Mukama dufashe twigarure. Imana ikunda umutima umenetse, ikunda umutima uciye bugufi. Imana ikunda umutima uyumvira. Ukuba Mweranda koko kiri kuri iyi si n'ikibazo kuko duhora mu ntambara, ariko nshuti z'umusaraba Mungu nende babwira aka kantu kamwe. Muri uko gukunda umutima umenetse, muri uko gukunda umutima uciye bugufi, ndabibutse yuko Imana yanga agashinyaguro.
abanyabwibonera bahana, ariko abaciye bugufi ikabahetsaga. Cisha bugufi umutima wawe, Imana itabara ubuzima bwawe. Ubwira Imana utumuce wo mu maso yawe ntutamanzuye kuri jewe mbone gukira. Birumvikana ko ingwara dukwaye zibuza vitamine C yo mu isi y'ibitagaragara. Byabyamwa byihisha batubwira imihwi, imicungwe, amavoka, byabyamwa bizana vitamine C mu buzima bwacu, tukabona gukira jenise, tugakira ingwara zitandukanye, tukagira amagara meza. Mu isi y'umwuka ni kwatura no guhamagara imbabazi z'Imana zikakugerako, nawe ukabona gukira, nawe ukabona gutabara, nawe ukabona kunezerwa. Kandi niwemere kugumana umubabaro n'igisuzuguriro. Oya, tugira dusenge. Bibiliya ivuga ngo mbese Mana nyen'ingabo, ngo uzogeza ryari gushavura kandi igihugu cyawe kiguma kigusaba? Imana izi kudiyo. Umwanditsi wa Zaburi ya 80:6 yaravuze ngo abantu wawe wabagaburiye amarira ngo abariyo barya, ubagaburira amarira menshi ngo abariyo bishoza, ngo watumye ababanyi bacu baduhazanirako, abasi bacu nabo baradutsekeza. Ntabwo ari Imana yabikoze, ahubwo ni twebwe tutumviye itegeko ry'Uwiteka, cyangwa ni twebwe tutagize umwete wo kurirondera. Ngo yari ari umuntu nkatwe yagize iki? Umwete. Ngo Mana nyen'ingabo, watumye abasi bacu baduhazanirako, abasi bacu nabo baradutsekeza. Hatsekeza umuntu yafatanye itonga, uwafatanye itonga, madeni rinjira ibitonga, urugo rasambukana ibitonga, inzara kubitara ibitonga. Reka nkubwire ikintu kimwe, sengera muri iyi sengesho rivuga ngo Mana nyen'ingabo, dufashe twigarure kandi umuco w'amaso yawe utamanzuye tubone gukira. Girutse umutima wawe, dusenga Imana izibira ibihengeri yaciye mu ruzitiro rwa rozitira shitani ku buzima bwacu. Dusenga Imana tuyisaba amashami yacu yagire nk'amashami y'amasederi y'Uwiteka. Imana iraterekana ubutunzi bwacu iyo tutayumviye, iyo tubibabaje. Ariko muze duce bugufi, dusaba Imana ikigomba, dusaba Imana amahoro, dusaba Imana umugisha, dusaba Imana ubutabazi bw'ejo haza. Kandi wizere ko isengesho rigiye kukugura imiryango yo kunezerwa, kugira ngo ntihagire umubabaro usigana muri uku kwezi kwa kabiri ngo wave winjirana mu kwezi kwa gatatu, ko nk'uyu munsi tuzoba twakwinjiyemo.
Uwiteka nyaguhora ku ngoma, wewe uri Imana mushobora byose, uri Imana umutabazi, uri Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo. Habwa icyubahiro. Habwa icyubahiro. Habwa icyubahiro. Ninaza mu buzima bwacu kuko atacyo twaburiye mu rukundo rwawe. Ninaza mu mibereho yacu kuko iyo tugusabye dufise umutima uciye bugufi uratwishyura. Turagukengurukiye twebwe ubwoko bwawe kubera uratugirira imbabazi kandi uratwereka impuhwe. Turashaka gutera ururimbo rushasha rushingiye ku mashimwe azananye mu kabi k'imitima yacu agana igicaniro cyo mu ijuru. Mukama, turashaka kuzamura amashimwe agana ku ntebe yawe y'icyubahiro kugira ngo wumve gusenga kwacu. Turashaka kuvuza inanga ihambaye be n'umuduri, tuvuze inzamba mu mboneko z'ukwezi, nk'uko wabitegetse Isirayeli, nk'uko ari ingingo yawe kuri twebwe ibyaremwe byawe, nk'uko ari bwirizo washinze kubakubaha. Hagurukira ubuzima bwacu kugira ngo uteshe umaramaze abasi b'umunezero wacu. Turabizi ko nitwakuninaza mu kuri no mu mutima tujya kumva imvugo tutari tuzi kandi tutari turemereye. Ewe Mukama, nuremurura ibitugu byacu imizigo, remurura ibitugu byacu amadeni, remurura ibitugu byacu agahinda, remurura ibitugu byacu imibabaro, uremurura ibitugu byacu ibisuzuguriro bitandukanye. Turashaka ko turokora nk'uko wabikoze n'ubwa mbere mu maganya tugenda nta Mukama. Turagutabaje ngo dutabare ibitabagura amarangamutima yacu. Twishyure wishije mu bimba byawe biyerana. Mukama, turazi ko icyo wanga ari ibigirwamana. Turitandukanije nabyo kandi twatuye amaraso ya Kristo ku buzima bwacu. Twitandukanije nabyo kandi twatuye amaraso y'ububasha budasanzwe, amaraso ya Kristo atyorora ubuzima bwacu. Turagusabye ngo uduhe ukuri k'ubuzima, uduteture mu makuba y'ubwoko bwose kandi utuvunje mu byo tugusaba. Utugirire ubuntu, turinde indoto, turinde abambuzi n'abakenzi, turinde agahinda, turinde intuntu, turinde imibabaro, turinde imivumo n'imikoshi. Duhe Mukama ibyo turiko turagusambura uyu mwanya. Duha amahoro, duha amagara meza, duha ubwenge, uduhe ubwitonzi, uduhe urukundo, uduhe ubutungane, uduhe ubutabazi kandi uturinde kubabara. Twagura imbibi, udutere iteka, uduteture kubera amakuba y'ibyaha byagundaniye imitima yacu, kuko dusubize itoto kandi tugaragare nk'abambasaderi b'ubwami bwawe. Nawe uhesha icyubahiro muri twebwe mu kudukiza indwara zitandukanye.
abadutumye tubasengere, abaturungikanye amashimwe, abaturungikanye amashikano, abaturungikanye ibya 10, abaduhaye iri jambo ryawe, bose tubasabiye umugisha w'inamba, tubasabiye umugisha w'ubudangabu, tubasabiye umugisha w'ubwenge n'ubweranda, turabisabiye umugisha w'igikundiro cyangwa gikubweko mu izina rya Yesu Kristo. Abagwaye bivuge, abagowe bivuge, abarushe bivuge, kandi twese duharanire nezerwa n'itegeko ryawe. Amen, amen. Mukama duhesagire, Mukama tugirire ikigongo, Mukama tubohore, Mukama dutere iteka, Mukama duteture, Mukama duhe umugisha, Mukama duhe kwemerwa, Mukama duhindura amateka, Mukama duhindura amateka muri iyi ndwi, Mukama duhindura iminyuro y'ubuzima, Mukama utwereke ubuninazo bwawe, Mukama utwereke ububasha bwawe. Turagushimiye rutare rwacu, turagushimiye gahimbare kacu, turagushimiye munezero wacu, turagushimiye, turagushimiye mizero yacu, turagushimiye, turagushimiye ibyiringiro byacu, turagushimiye, turagushimiye udutera iteka, udutetura, utubere umurinzi w'umwizigirwa muri iri joro, utubere umugisha w'umugisha muri indwi nshyashya tugiye gutanga. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama Yesu Kristo, uri umwami wanjye. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, Yesu Kristo nkundira, ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama Yesu Kristo, ore Kristo nkunda, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Uwiteka duhaze ibyiza byiwe byose mu izina rya Yesu Kristo.